KMSS asongja po akhil gogoi hamren arong sopi nang kahumri. Birta kime ekno pen ST lepen SC aphan akijoy pen degree lepen diploma course kachali awar sai kipi. Langka Om Prakash Promila Devi Memorial Charitable Trust pen kiduk ang aber kiduk bangkrit trok aning keri risonim sopimar aphan karjo. Kardom Adaba beta long pen regionality mungpi non beta ang ton pen arju ikha. Assam angkang nongkache thang plup krisak mukti sangram samiti asongja pomati RTI activist akhil gogoi vusik ni phai cleaner cap ani men hamren arong sopia long nangka homria birta hundor kropen birta nang pale. KMSS asongja po akhil gogoi men hamren kewang abirta long si phirang ke pen kahomri dunahut ke thek dun long atengke alangli forest department along si kahomri dam alangli forest department along nang kahomri alam the phirang ke pen karjo ahut gogoi pen kaning je atengke west Karbi Anglong along prek je ka theng pi theng prang do lasilahai nang kilang je phamsi kewang pusi than alangli forest asai ki atum pen chilang king si along kahomri dam pado akhir gogoi inut anong ka chitang plup abang pu hamren forest department along wangsi along kahomri ke pado dam ke theng pi theng prang nang kilang pen ang pata kopinia sai dolang tahai puta hamren rong sopia long ki ong dung cherok tok aratum pen ning jerinti isi kamang hume me alam abang ki akhir gogoi DFO hamren abuha nang kelepen DFO a quarter along kai pen ingkir ki aget tala pen ingkir hetsi sai ki atum pen hemar luka chingki hamren জিলাখন আসলতে মই ভাবোঁ যে গোটেই অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ এটা ভঁৰালৰ নিচিনা কাৰণে বহুতে হয়তো চিনি নাপাব পাৰে কিন্তু গোটেই পৃথিৱীৰ বুটানিষ্টসকলৰ কাৰণে আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত কাম কৰা মানুহবিলাকৰ কাৰণে এজন চিনাকি মানুহত পৰিণত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কিতাপ লিখি উলিয়াইছে হামৰেনৰ এই ফৰেষ্ট অফিচত যিটো ৰূপহী থেকেৰাৰ পুলি আছে এই পুলিটো আমাৰ তাত বেলেগ ধৰণৰ হয় ফ্ৰুইটটো প্ৰায় একে ধৰণৰ কিন্তু আমাৰ তাত ৰূপহী থেকেৰাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চেহেৰা এনেকুৱা ধৰণৰ মই কি ক'ম এনেকুৱা ধৰণৰ স্বাস্থ্য হেল্থ এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় কিন্তু ইয়াত যথেষ্ট ভাল আৰু ফ্ৰুইটো বহুত বেছিকৈ লাগে গতিকে এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ নতুন আৱিষ্কাৰ ইয়াত হৈছে নতুন ধৰণৰ কাম ইয়াত হৈছে সেই আটাইবিলাক চাবৰ কাৰণে আহিলোঁ মই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যতীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভোগেশ্বৰ তেৰণ ককাইদেউ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে আমাক এই গোটেই অভিযানটোত বস্তুখিনি দেখুৱাত চিনাকি কৰি দিয়াত সহায় কৰিলে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ Indira Gandhi National Open University pen vosik inquire sirkep ani difugop college ekno study center along ST lepen SC atuma phan degree lepen diploma course along akijoy pen men ka chithap long awar sai ki me padoji pusi kat news along birtanang pale Indira Gandhi National Open University pen schedule tribe lepen schedule caste arisonim sopimara phan degree lepen diploma course along akijoy pen men chithap long ji pusi birta ki me pachitak ST lepen SC aphan kapanong pensi ekno pen tuning pen laso war sai ke medeng pon kachali ning ke hangapang phubang piatum vosik inquire sirkep ani laso war sai ke long ji aphan difugop college ekno study center long adap kri sia por pen men kachethap apor pathik pon tanglo study center coordinator pen ning ke hangapang phubang piatum aphan laso ki me awar sai ka chu endunji aphan pachini Jakas asong pen vosik ni phai cleaner cap ani district press club of Karbi Anglong sai hemalong khirmia dung khat khasla along police atum ke ton ke lang abohama de BOP ki kim kerang tang ahem ka chipri nang lap aputhak phirang ka mai ke padu pona beta kat yu salong beta nang pale kidam tang vosik ni phai crazy ani khirmia dung khat khasla along police atum border outpost ki kim kerang patang det pen aphi vosik ni phai crip player ni Meghalaya sorwang pen Kipachi ruithu nanglap abuthang chakka sahin pen pirang ki atum angnu puthot aduya hoi pangthek paminangji karbi atum bangalong le endam de mithang along le along sido chomang pen jain dia khai atum nakachi jok dum ke chokche aduya hoi alam ke lam kimi gali karbi anglong autonomous council atum take pangkre ke chokche
along le avete council ta avete ji lasi prabjin pen state government atum bangso putha kaching ki sadak jia panchaka pen council atum apan kachuningri Meghalaya dui ahoy long khap khasla long ahom police atum border outpost kim nam lo sita tarik 3 Arni kimlo tarik 3 ki bang Meghalaya sor bang pakuma sia ko chiki da lo chiki lu man bang yu la sor bang chok chik yong si me Karbi Anglong arlo si kim nam ko lage Meghalaya sor sita la bang ke lage chok chi lage unconstitutional la pendak Karbi Anglong arlo lo omar lo lang long na che jok na son si man Karbi atum ke okuma bang long le aju dam la si me thanga long le aju si me thanga du ya yang long si la si la cumang atum si tame janji atum si tame gun hal tum ala pupen la son nanga che jok na bang ke lagi jok chi la pen ke adu ya hoy lam ke lam kimi kali la ke arni dim plui pen alam lo la si Karbi Anglong autonomous council atum si tame la bang so lam bang pang kri be bang jok che ati along le le avete te council la avete la si prabjin pen la bang so lam state government la long alam le pe le nani la pen prabjin pen ke claim mi son an claim nani Karbi Anglong adu ya hoy che pang te pe mi pen la 10,434 square kilometer along le che rai ge bang pan ke claim nani apor pen apor non malom si tame student organization youth organization tum la bang so alam Meghalaya pen adhoy long alam chakali Nogong inter district la Nogong Golaghat pen no hojai pen la bang so hoy alam ta peklang bonglo apor pen apor la pun Nagaland na hoy long si tame dambom lo la so pen Facebook na pen ke social media along si tame dambom lo sita ili tum autonomous council tum la bang so alam bang lam mari tinte de rason si theglong aso tinte de rason ke theglong bom pen aso ka pangkri be pen ajok sila pen ni kan troksi klep nang pleng ya hunang ka Karbi Anglong adu ya hoya lam ma me de lo la si non la kedoba ma council tu mang la bang so lama bang ala Assam la so district ke sing hot isi boundary notification ki pido hala so notification ki pia tengal pen la so adu ya hoy che pang tek pen kenang so along chong som dam pen la so adu ya ka pe thiri long panse yu juni non malom so poraphan birta moington pa iksana Come live, come and test drive Nissan Nursery India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000, Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021.
Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo Piputhot Birdalong Wangtulo. Longka Prakash Promila Devi Memorial Charitable Trust pen non hedjong longka along kiduk ang aber keduk kep atsat lang ki bangkret trok arisola pen nimso pimaraphan karcho si kurwang thu pajir. Surihini rakre trok aningkan pen kapangcheng Prakash Promila Devi Memorial Charitable Trust anong e longka lokesori natya mondir along non hedjong kiduk ang aber keduk Kep sa lang ki bangkrit trok ariso nimso pimarapan kirap pajirsi ningadang kithea sai pachun ponthu kirap ki pajir along Assamese alam arjana actress Borsa Rani wangsi kiduk aning kere ariso nimso pimarapan dihin kirap pajir ভাল লাগিছে যে আজিৰ সভাত সমাজৰ বিভিন্ন জাতি বৰ্ণ ধৰ্মৰ লোকে একেলগে বহি আমি এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিছো বা এই অনুষ্ঠান সফল কৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছো অৰ্থাৎ শিক্ষাই আমাক সকলোকে এক কৰে সেইটোৱে আজি এই সভাখনৰ পৰা মই আটাইতকৈ ডাঙৰ শিক্ষা পাইছো dihin kirap ame long hojai MLA Siladitya Dev Deputy Commissioner SP Penchenglok Pinang an ke thekeding abang pubang bichitong আজি আমার প্রকাশ প্রমীলা দেবী মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল ট্রাস্টর চতুর্থখন অনুষ্ঠান আসলে স্কলারশিপ আর গোটা বিতরণী অনুষ্ঠান আর ইয়ার মুখ্য অতিথি হিসাবে আমার ওয়েল নন এক্ট্রেস বর্ষা রানী বিষয়া মহোদয়া আসলে আর এই প্রোগ্রামত আমার অনারেবল ডিসি স্যার অনারেবল এসপি হোজাই স্যার অনারেবল MLA শিলাদিত্য দেব স্যার এক্স MLA ডক্টর আদিত্য লামচাসা স্যার এক্স মিনিস্টার ডক্টর হাজি আব্দুল রুফ সাহেব আর আমার লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল পাস্ট গভর্নর শ্রী BK মঙ্গলমিয়া সাহেব উপস্থিত আসলে আজি আমি এই অনুষ্ঠানত এই বছর মেট্রিক পাস করা 16 গৰাকী মেৰিটৰিয়াছ এণ্ড নিডি ষ্টুডেণ্টছক স্কলাৰশ্বিপ দিলোঁ অহা 2 বছৰৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কোৰ্ছৰ কাৰণে ইয়াৰ বাদেও আজি অনুষ্ঠানত লেট ওমপ্ৰকাশ আগৰৱালা মেমৰিয়েল এক্সিলেঞ্চ এৱাৰ্ড বুলি আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত যিখিনি মেট্ৰিকত টপাৰ ল'ৰা থাকে টপাৰ বয় তাক এটা এৱাৰ্ড দিয়া হ'ল আৰু লেট প্ৰমীলা দেৱী মেমৰিয়েল এক্সিলেঞ্চ এৱাৰ্ড বুলি হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ যিখিনি টপাৰ গাৰ্ল আছে তাক
11,000 rupees cash আৰু এৱাৰ্ডটো দিয়া হ'ল। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই মই সঁচাকৈ আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত এইকাৰণেই যে এই যে আমাৰ দায়িত্ব এই শিশুসকল যিয়ে এক পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰিছে তেওঁলোক আমি যে পৰিৱৰ্তন বিচাৰি থাকোঁ তেওঁলোকে আচলতে পৰিৱৰ্তনৰ বাহক কিয়নো তেওঁলোকৰ যি আৰ্থিক অৱস্থা সেই তাৰ পৰা আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁলোকে এটা কথাই উপলব্ধি কৰিছে যে শিক্ষাই হৈছে একমাত্ৰ বাট গতিকে শিক্ষা আহৰণ কৰি তেওঁলোকে আজি ইমান সুন্দৰ ৰিজাল্ট কৰিছে সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া এনেকৈ আমি যদি তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়িবলৈ আমি সক্ষম হ'ম সেয়া মোৰ বিশ্বাস। Kalidang Bhupen Chandra Terang Pokebra Troxy Angdeng Amhang Kitek Ani Along Pacheton Dunsi Kotharguri Karbihem to Naklamalong HSLC Salang Unatumapan Karcho Mai Kepadopona Berta Nangle 17 number Socheng Tenda constituency ke Parlo Kotharguri Karbihem to Naklamalong wo signify Kriner Cap Ani Kalidang Bhupen Chandra Terang Pokebra Troxy Angdeng Amhang Kitek Ani Along Pacheton Dunsi Socheng Tenda constituency Kotharguri Karbihem to Naklamalong HSLC Salang Undunatumapan Karchola Ben Kirap Kipi Pajirpon. Socheng Tenda constituency HSLC Sarlang Unatumapan Karchola Ben Kirap Kipajirpon Amailong Karbianglong Autonomous Council M Kachirong Pipi Pensi Maichari Pon. Kilung ke kan Anton Ben Pusatame Alang Tum Chiniano. Lasi inunut also alai abang ke teacher Tum Chini. Lasi itu abang ke emetang ahem Pusatame itu emetang ahem ke pan ciporhai he ciporhai masih ahomoy tawe ciporhai masih tekhe la soposi anak tum teacher tum abang ke anak tum Anton pe inunut also alai anak tum si Chini. Mayalong Alhiaman Pen Karbianglong Autonomous Council M Jagat Singh Ingti SCS retired Protima Borman Lapen BJP Asong Long Kachirabdu Natum Chetongdun. Infrastructure high school handmade kawe penchenglok ama store kawian. Infrastructure ঘর বিল্ডিং বাউন্ডারি ওয়াল করা আরম্ভ করে বেন ডেস্ক চকী টেবুল করা আরম্ভ করে এই শিক্ষক নাম্বাৰছ টিচাৰ্ছ নথকা যিটো কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা জি সেটামে কেচে সিকে শিক্ষা দনাংলাং তাসি দনাতুম ইলিতুম কি পাপি বম তাসো হোমস্তি গভর্নমেন্ট তুম তা ক্লেম বম গভর্নমেন্ট তুম তা হা ক্লাস 1 to ক্লাস 10 nang ke joy pensi uniform nang pidun books nang pidun di lahay nang awar sai nang pidun bom lu setame ilitum la so pora hojong se awar sai to de thip lo tangte kosom ma bakrang ko Bang Somay Long Bang Pharu Isira Bang Pokep HSLC Sarlang ki Unatumapan Karcho Pon Padula Pen Karcho Jai Mek Mesen Pen Pachun Pon Adaba Beta Pangkila Pon Skang Ton Poikla Dume Thakme Ruang Tu